murakoze cyane ngiye kubanza mbere uko tuvuga kuri bijombo ngiye kubihera mu mateka ariko araba ari resume kuko biragoye kumva bijombo bayikuye ku magroupema biturutse hehe nibiturutse kure. Kamanza gusuza ba paneliste turi kumwe Safari mukuru wacu ndagushuje cyane nabanoge ndishimiye cyane kuba muri iki kiganiro turi kumwe ni inzobere zikomeye cyane mu mateka yahari iwacu kuko bayabayemo bayagizemo ingaruka twese hamwe nuba ngo ibyo tuvuga nibyo tuzi ntabwo ari byo twabwiwe. Banoge ndagusuje cyane nari ngweruka kera nishimiye ko duhurira nahangaha na Safari kandi tunashimira Rikina Jenzo kuba mwadutumiye muri iki kiganiro. Inkurikizi zo gukuraho abashefu kutimye b'abanyamurenge n'abatutsi muri rusange zifite amateka maremare aturutse kuri cyane cyane uyu munsi ariko turibanda ku mateka y'abanyamurenge kuko turavuga cyane kuri bijombo. Ntabwo wakumva bijombo utari wumva niki cyabaye mu 1885 ngira ngo n'aba paneliste turi bujyamwe baraza kwisesengura ariko ngiye gutanga resume y'iyi conflit aho yaturutse niki gituma yisaha abashefu kutimye bakomeza kuba menace b'abanyamurenge nkaho badafite ubwene gihugu bw'igihugu kandi babufite. Amateka y'abanyamurenge n'abatutsi muri Kongo yaranzwe n'ihungabana rikomeye cyane yaba mu rwego rwa politiki umutekano n'ubukungu. Abahamya benshi ibitabo by'ubushakashatsi ndetse na za archive zabiza abakoloni zabiza abamisiyoneri b'abagatulika zabiza abangirikani n'itorero ry'abongereza byabi by'abaprotestanti muri Suède ubana baye cyane hari ya Minembwe byose bihamya ko ubwoko bw'abanyamurenge buzwi mu cyabaye Kongo mu mami yarakigize mu mwaka w'1510. Aya makuru twayakuye muri archive z'aba missionnaire b'aba Suédois babaye muri Minembwe
baretrasa historique y'ubwami bw'abanyamurenge kuva mu 1510 1510 niho abo abantuza Suède babihera. Recensement yabaye ya mbere muri 1880 1880 mbere uko Afrika ahubwo inacika mu ibice bayicamwe ibihugu. Ubwami bw'abanyamurenge bwakorewe ibarurwa. Iri ni ijambo naryo nakwiye muri raporo y'umumissionnaire w'umusuwedwa wabaye wakoze recherche mu bamissionnaire babaye hari Minembwe, avuga ko abanyamurenge babaye recense muri recensement ya leta y'icyo gihe muri 1880. Hari recensement yerekanye ko abanyamurenge nabo bakoze recensement hari. Icyo gihe abanyamurenge bari bafite abami batatu. Bari bafite Sheferi, umwami wayoboraga Sheferi ya Gahutu, ubu yagiye muri territoire ya Fizi, ababembe nibo bayitwaye. Hari umwami wa kabiri wayoboraga Sheferi ya Budurege, bayihaye yagiye mu bafurera ubungu, yagiye mu ntuza muri Mwenga. Sheferi ya gatatu yari yakayira yagiye muri Uvira. Izi Sheferi zaje kwemezwa na decret ya tariki 6 z'ukwezi kwa 10 mu 1891. Reference zizahari, ababikeneye muzaje kuri Musée Tervurenara mu Bubiligi. Iyi document irahari yemeje ziriya Sheferi z'abanyamurenge, Sheferi ya Gahutu, Sheferi ya Budurege na Sheferi ya Kayira. Byaje kuba confirmé na decret royal ya tariki 3 z'ukwezi kwa 6 mu 1896, imyaka ibiri avant ko Leopold aseda igihugu kitwaga Etat indépendant du Congo ku bakoloni. Izi Sheferi zaje tena kuba reconfirmé nyuma yuko ababirigi bafata Congo noneho igihe cya colonisation ubwo ni muri 1910 ni tariki 2 z'ukwezi kwa 5 1910. Aya madekre yose arahari, izi archive zirahari zemeza presence ya Sheferi ya Gahutu muri Fizi, Sheferi ya Buduregi muri Mwenga na Sheferi ya Kayira muri Uvira. Abakoloni bamaze gukrea province ya Consternement Civil, ubu ni iliya yitwa Bukavu mu 1933. Bayihaye gouverneur witwaga Georges Morteran, niwe wayoboye hariya, yavutse muri 1883 yapfuye muri 1955. Aza gutanga raporo ibwami ivuga ko ngo abanyamurenge ngo n'ubwoko butayoborwa, ngo bugira ikiburi, ngo butagira coopération n'abakoloni. Bamuha ordre yo gusiprima izo Sheferi kuko icyo gihe abo bami nibo bafashaga abakoloni gufata umutungo w'igihugu bakawupia. None aba bashefu b'abanyamurenge bakoze resistance, banga ko umutungo w'igihugu upiwa. Iyo resistance niyo baviriyemo konsekanse ya mbere yo kugira ngo izi Sheferi zibe supprime. Urwandiko decret yazisiprime rwasinywe tariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 mu 1933. Ejo bundi 1933 nizi Sheferi zabaye supprime sur demande y'uwari gouverneur wa mbere wa Consternement Civil witwa Georges Morteran. Nuko baza kuzomeka ku masheferi y'ababembe muri Fizi, kuri Sheferi z'abafurero muri Uvira, iyindi bayishyira ku Sheferi y'abanyindu hariya muri territoire ya Mwenga. Uyu gouverneur Georges Morteran niwe wakoze administration coutumière ya mbere hara muri Sud Kivu. Bamaze gukora démembrement ya province yari orientale icyo gihe muri 1908. Hariya hose kuva Sud Kivu kagenda Manyema ukagenda za Hotuwele, yari province imwe bitaga orientale. Alors, muri 1933 niho baje kuyidemambra. Icyo gihe Congo ivuye kuri 22 district ye ku territoire atandatu, province atandatu, ariyo Elizabethville, yo bitaga Lusambo, Leopoldville na Coquilletville, Consternement Civil na Stanleyville. Alors, ubwo nibwo rero ubwami bwatangiye kubakwa hariya, barabustrictira bushya kugira ngo basiprime ubw'abanyamurenge. Abashi babahereza ubwami muri Kabare, muri Walungu na Kalehe. Abavira babaha igice cya Uvira, bacyongeraho ikindi gice cy'abanyamurenge bari abami. Abafulero nabo babahereza ini parti tena ya Uvira ariko harimo nayo y'abanyamurenge. Ababembe babaha Fizi, nabo babaha ini parti n'indi parti y'abanyamurenge bari abami. Abarega babaha muri Mwenga na Shabunda
abanyindu babaha muri Mwenga. Iyi ni parti aussi y'abanyamurenge bari mu gihe bari bamaze gusuprima. Abahavu babaha kwijwi ni Karehe, abatembo babaha Karehe, abanyamurenge baviramo zero, nta sheferi bafite, nta na groupement. N'abarundi ariko baje kuza nyuma, muzi bari bafite umwami witwa Kinyoni yaje gusimburwa na Ndabagoye, je pense wabaye assassiné vers muri 2012, nabe bafitanye ibibazo n'abafurero. Muri 60 rero nyuma ya independence, ibihugu bikomeye byashatse kwigarurira Kongo, kugira ngo haza kubaho noneho ibice muri Kongo. Amerika n'Ababirigi bashigikira Mobutu, bamuhereza n'umumercenaire witwaga Escram, mu Kinyamurenge bamwita ngo ni Shikaramu. Noneho haza kubana groupe y'Abarusiya, icyo gihe babitaga Abasovieti n'Abashinwa n'Abakiba, baza gusutena muvuma yitwa Simba, yari yobowe yaje kuzamo na Murere. Iyi yari ishigikiwe n'Ababembe n'Abafuliru n'Abanyindu kugira ngo Kongo ibe balkanize. Mobutu na Shikaramu icyo gihe barashe Abasimba, barasaba Bembe, barasaba Fuliru n'Abanyamurenge. Igihe birukankaga mu kwiruka kwabo nibwo batangiye gutemagura inka z'Abanyamurenge. Ngira ngo mwumve iyi conflict kumva uyu munsi ngo Bijombo iragiye biturutse kure, kandi amateka ni ngombwa kugira ngo tuyumve. Ntabwo ari ibintu bivuye mu ijuru nangwa bivuye muri gihonomo, bifite base, bifite conspiration ikomeye cyane kandi isabwa guhagurukirwa n'abantu bose, ngira ngo baba Abanyamurenge n'abavuga Ikinyarwanda bose muri rusange, kuko bose birabareba. Inka z'Abanyamurenge zaratemaguwe amasho n'amasho. Amaraporo dufite yo muri intambara yekeye ku bwa Murere, baravuga ngo inka zisaga hafi miliyoni zatemwe n'Ababembe n'Abafuliru n'Abamunyindu, aha ni entre 60 kugeza muri 60. Nibwo Abanyamurenge rero bavuze ati reka dubafatanye na Mobutu. Aba ofisi barwanye muri iyo ntambara n'ubu barahari. Hari umusaza witwa Nzabarinda Ruhumbya, ubu n'ubu ngubu kihari, wari umusirikari icyo gihe ku bwa Mobutu, n'uwitwa Muyehe n'abitwa Bakayira, barwanye bakubita Ababembe, bakubita Simba, bakubita Murere. Ubwo Mobutu nawe amaze gutsinda urwo rugamba yarutsinze kubera yabonye support y'Abanyamurenge. Mobutu amaze gutsinda rero uru rugamba, nibwo yahise afata Abanyamurenge benshi abashyira muri administration. Ngira muzi ko ari nababaye muri presidence, abandi bakomeza baba mu gisirikare, babona imyanya ifatika. Bitera Ababembe rero umujinya ukomeye cyane bafite kugeza n'uyu munsi, kuko bafasha Abanyamurenge nk'abaduyi, ngo ntabwo babafashije kubalkaniza igihugu. None uyu munsi discours yarahindutse ngo Abanyamurenge nibo balkanisateur, alors ko Ababembe n'Abanyindu n'Abafuliru aribo bari ababalkanisateur bafashije Simba Murere kugira ngo igihugu bagicemo kabiri. Bibaye ejo bundi muri 85 haragiye kuba amatora ku rwego rwa province, habaye recensement. Baza gusanga Abanyamurenge bari bamaze kuba benshi. None Ababembe n'Abanyindu baratinya, baravuga ati aba bantu nidukora recensement bagatora bazabona abayobozi batudomine. Mbatangira kampanye, niho kampanye buryo ikomeye cyane yo kwita